Department of Horticulture, Government of Meghalaya, Bat ka Meghalaya State Agricultural Marketing Board, mentaka si kala penlong ya flag of ceremony ban pelat ya arteli ki kali ki bakit arpo metric ton uso nyamtra banra di Sadri Dubai. La ban kedo badangshan ke sorkar jela kala dep ban soy ya ke MOU bat ka International Lulu Group ban lok ha ka ban kentiu ki marap na Meghalaya bande pat Shakiri ha Middle East. Kani galong si banta ban itu ya jing trai sitom bat ka jing senyang ki nongrap ke jela. Bantip khamnya ka jing yo nong jong jela bat ki nongrap da ka badi uso nyamtra ha ka yo jong ka perthai unong lom kubor ka forefront media ulayo banyakran bat ka menteri ka tenat kerap keryang ka Dr. Ampril Lingdo CEO ka Lulu Group Ravi Kumar bat uba preserver Rani ubade chairman ka Cirang Organic Farmer Producer Company kawai neki group ka bala senyang gomba 10 metric ton uso nyamtra na ka 4 metric ton hadin ba niladep tes hakisnem ki baladem mencem snem hadu 1.5 metric ton ya uso mentra jugi sha ki company ki badan haki yau ba Shatai Shapo ke Middle East ni mentakas ni ngilala pangin penkre ya kan consignment ke ba arpo metric ton Shipausa ya ketu ke bang ngilaju transport dan export haki snem ki baladet bat mentakas ni gini ke ba kemen bahana ke menta ki nongrep ki jongi ki ba na kani kacing ya di ya thit ya usok mentra kacing shalan usok nyamtra syakiti kiri shapo Middle East kinong rep kin yo ya kacing im kaba lakumno kumno arpau tam lak tang nakabentai ini be consignment ni ai kublay ya Lulu International idon lang ni ki company ki ba yarap ini bende kata idon di Madam Sunita Rai ibawan na kane ka apeda kedai kata ka center hakaba kin yarap limba ka jingkmi jingpet jong ka Department of Commerce Government of India Menyerap yang ni kini kita lam mingi ki perit ki jela banra ikte ki mat ki mata ki jungi bandi ha ki yo bahe ha ka jingi tren jungi pat ka jingi soy soskular hapdeng ke government of Meghalaya bat ka Lulu International Group kan kentup ru ya ka jingra syaki yo ki bahe yo ba ya usok trun ya usok khan ya ki chur kat tu kat ni ki badan kata ka jingla ban preserve hakarukom ka babiang but ngin nang tray nang ni syakmat ban pet baka Department of Agriculture ka petru ya kata ka benta ba ong farmers welfare ban penim ban kmi ban pet ban mormot ya kajing kentiu jong kajing im jong kinong rep ni ha kajing penkre ka jongi kajing yok nong jong kinong rep kan poi kumba arpau atusan lak dangilara yakini ki mar ki mata ki jongi shakiti ki yo ngin yo kumba sampau lak so ngin happen mentang ngidang persyang menen kini kinong wan thit yakini ki yau ni usok nyamtra jungi kila let chadu shakilin kha man pet ye kita ki mar ki mata ki badon banyele business lang bat kinong rep pinda pet ye kani baro kapati ba ka Meghalaya kala banwalam ya ka mangpisah na kajing mi jom ki jingmi ki jomi la kiso ne ki chur ne na kamariang na per ki jomi no atau metric ton ka kimi nak anotli ki group ki don approximately imak nyau pra group abak ketup lang ka
Riboy Jirang, Bakuntup lang ya ke East Jantia Hills, ke Bakuntup lang ya ki katukat ni ki Jakami so na Southwest Khasi Hills na certain areas hapo Khasi Hills. Tikidon kita ki 7-8 farmer groups kibayarap ingi balum ya kini kiso na kini kiper ki bedok saudong jungki ki farmers ki yo ya ka financial assistance room mensua ki farmers kim ju yo ya kata kamang kisa menyerap iki hakanu ke activity ke baki yele apo ki kiper ki jungki mentak ini ki incentives ba ai ke government la bandai ke subsidy la bandai ke grant lala ke rukom ki bon jad kum kita ki schemes ki ba ka soka juli menta kale shile What drives you to tie up because with? it's a very good we everything natural, simple thing I can say that everything natural, organic. What Everything potential do you organic. see from Meghalaya, sir? Sorry, What potential do you see from Meghalaya? What potential? potential is very high. The land is very good and the people are very good, means we are getting very good product, so that we can explore all possibilities. It is possible. Also, like sir mentioned, would you Right. consider maybe different products Yeah, in the near definitely we future? will come through. We'll come back. Sir, Thank have you, like, since you have visited like other parts of the country also, Yeah. so what is the difference that you see here in Meghalaya and other parts of countries, and what can be more done? So, everything is available, but only thing, infrastructure has to be improved. Infrastructure, I'm not saying that road transport and anything. Mainly, at least we must have some air transport connection. So that all 7 sisters, because today morning also we had a discussion with our Honorable Chief Minister. He was saying that all 7 sisters can be benefited if we get a international flight to Middle East. From at least, means not a, like a flight, it must be hopping flight or direct flight. From Guwahati or Shillong, wherever it is, any northeast part, there is no direct flight so far. So that if suppose if there is a direct flight, so right now what we are doing, we are sending from here to Mumbai, or we are sending from here to Delhi, or taking that to Lucknow. From there we are sending to Middle East. So that is too high. You must know one thing. If I am exporting something by sea from Mumbai, I have to spend only 7 to 8 rupees per kg for the transport, by sea transport. But at the same time, if I am sending anything from Mumbai to Sharjah, I have to shell out around 100 rupees for 1 kg. Suppose if a brinjal is 10 rupees, I have to spend minimum 100 rupees. Then cost increase. So that if you have a local flight in the local international flight, close to the best any international airport in Northeast, so we can really compete the world, because everything is natural, organic, very good. I won't say that I won't go with organic. Everything is natural, very good, very good. It is very a lot of potentials are there. That's the thing. Kateng jong ngade ba persevere rani ngade chairman jong ka jirang MPC te midap ba jing sko komen ba mata kasni yo ban wan ban menta hangne ha ba yo ban flag off ya ka jing pha yo so yam tra la kane ka jala ka jongi sa Dubai ha ba ka jing bun dan long kuma hadu arko metric ton te nagalyang jongi ki nongrep bagi member ke LPC ni sngo bagane kalong ka kabu ba nalat nagabata jongi nongrep ki jongi ha ba kumbakalong nadu ki por ki snem ki balek kayo kalong kabayo ki nongrep pila bandi ki margi tang hakini ki jaka nangta namar bangi ngiron syaka liang jan border ka Assam to ti don kitu ki nongthet ki mana Assam chuan manthet kador kamu kalong kamti kena ne ka ba ka jingarap jong sarkar manta ya ka ban ai ka bukum kan galat kan long ka kabu ka frau ki nongrep isnutu ba nangne syakmat u marrep u ba ki nongrep min penmi kham biang haka dor kan long gajing mentoy gajing kaku nang ta joki nongrep ki jongi kalong kum ne pi namar ba gajing di hayeu te ka song hi kat kum kadon ka por ka ba ka dor ka kiu ka por ka dor ka hiar kham tam hak ba hateng hateng gidon kini ki middleman ki bawan sa ki nongrep ki jongi ki ba ki kyot ya ka dor
kimban se kinong rep no usok yang pra ude usok uba season bau la sok la I la haban kek la haban di lang ta un put no ke nomor kata la ki chot ya ka dor ban se ki haban di ke ka dor ng se pu nomor kata ka long ka jingdu nong ya ki nong rep bi jongi kan ne de ka bala penbek ban pha sabar de ka long ka dor ka ba lakan poi kum ta si ki khat san du kan riu tang ka we usok de kan long ka jing mon toy ke nyam ta nong rep to na kalyang yung sokaru kala irap subun yang na kalyang sokar ki penyo yang na adu kini ki planting materials ki sembai tenrai so pengin sam ki nong rep nang ta ki yo ro yagi jing hikai kumnon kami ni ki sbo mariang mana penon kam su da kini ki chemical fertilizers ki bakta ya ka mariang dan mentang ki penon kam ni ki sbo mariang ka sbo masih ba kanong kta ya ka mariang mana lor kataru na kalyang sarkar hakabede ka LPC ke jongi ki ai sibun jimentoy niyo menta ban sedang mentei ya ka processing unit kan wanra ya ka jing terku na marba ya uso bangin namla ban supply ban di ngila ban proses sang tu in penmi ki umso ki jam ki kandi pat kiwe ki jing mi ki bangila penmi na uso nyam tra dan tangila yo ru ya ka sedang menta bantai ya ka grading sorting grading waxing center hangto kamot ba kajing penmi jing yusuk yang tra kala let's say balian kat dor bat kajing penmi jing kiwei pat ki jela ki balakam kiu mar hangto ngila ban grade ban site du yusuk kata garukom ba karam long su kajing le manual kumba long magapor ngin mla ban khuit bai u da sutai kti da kajing rap ki bor machine ki ban yo jing rap nak sorkar kan long nyelak ban ya pan rangkat yang buat kiwei ki jelah yang ta ngiyo ru ya kene ka aggregation center ya yo ki kali pick up ki kiwei ki tiar nam ta bangin panun kam nam ta kene ka kam ke jongi aka LPC ke jongi menta ki member ki norep jongi ki don kumba south pa lifeline ngut bala register tenrai nakalyang ki norep jungi hoi ki mlak banlang ki don ki balong aktif ki don ki balong inaktif bro tenrai ya menta nakalyang ki member jungi ki don ki ba nomor kedang bon kedang sutung thmai ru yuso kajing mi kadang duna tenrai ki don pade ki norep ki ba ki la thung lupa ya uso yang tran adu ki nem lo lek no trei hi ya kena kam tengi ni lang ki toru bat kajing mi kan tham bun na kalian ngajin don kata kajing anglut kajing tua bara na kalian ke sorkar kan ai susu ya ka lat dengan la ya ban nang upgrade no nang pendrung susu iki member na ka sauspa lifeline ngut ile se ngila men pengkiu saka si hajar ngut kinong rep kam tamin include itu ginong rep la don lupa itu gi tenrai so yang tra men pengkiem ban pentamai penroi susu kanang kam yarap susu kajing hakani ka arpo metric ton dei ka FPC jompi ka contribute kumbakat no ton ye trai apa deh bakane gajing pha ya kene ka arpo metric ton ya kalian ka FPC jongi la don lupa gajing mang bala kuno nyen panyo yo so yang tra du kumbasi au metric ton plus nang ta kinwan stiwe bede na po Garo Hills ata nang ni na kiwe taki district ka megalaya gitu mod marsi teng hi na ka arpo ka dei ba mi na phi min na ka dang jongi si phau hoi